I le Saunoa le whionga le Minisita Tupe Maua, na whaalia na whinangaro le malie, i le Nusipepa Samoa Observer. O le mate suesue atu, tu lau foi whawhonganga le Samoa, a meser company le Samoa Observer. Ua tele latu whasalonga, o leo te whamau moi lalo, e le sao, mai e paes, lau whionga Fofoga Fetalai, e malia wanoa, ua ois whamtalanga, langa o mātou e vaia ia le isuinga o laisene. O lea wau titilo le matanga luenga, e le te tau le vaenga, e pau alona. O na e isu e mātou, i la whionga le Minisita Tupe, o ia e saingia le cancellation, e mo temi nei, whawhonga mai le company la Observer, tu uia ngā news le whetaui. Na faaui lavea le whionga le Fofoga Fetalai, i le Saunoa le whionga le Minisita. News se se, ia o te vai rupeina lava Saunoa lo whionga le Minisita. Talo ai fōri tātou li o lio tūsau tātou tū la whonu tū mau i o te whautua ina lava. Mai pēr ngangana lau tele se tāsi o Nusipepa. Ia tātou te li o lio fōi langa i le mwhaiona tali mai le company tono ni mota nei. La whionga le Fofoga Fetalai, awa pa awa loi ta fua muripola.